Identità, storja u valuri komuni huma l-prinċipji ewlenin li sawru l-programm kulturali għall-Presidenza Maltija tal-Kunsill Ewropew li tinsab ftit jiem il-bogħod. Għalkemm il-programm uffiċjali se jkun disponibbli fil-jiem li ġejjin, is-Segretarju Parlamentari Ian Borch qal li l-kultura jekk mhux il-politika żgur se tkun strument li jgħaqqad il-popli Ewropej fi żmien fejn l-Unjoni Ewropea trid terġa' tiġi flimkien. Spjega kif iktar minn 1100 artist se jesponu t-talenti tagħhom f'dawn is-sitt xhur, b'mod partikolari f'avvenimenti barra minn xtutna. Iżda iktar minn hekk il-pubbliku wkoll se jingħata dan iċ-ċans, pereżempju bħal proġett Citizen Journalist bejn Malta u Brussell, xi ħaġa li fi kliem id-direttur artistiku tal-programm se timpressjona d-delegazzjonijiet. The idea of sending citizens is striking a chord, and probably people are going, why didn't we think about this from different countries? So I think this will have an impact not only because the citizens will be present, but also we will get voices that are often not heard in a project like this. And I think when you involve participation, it's all about how do we give people a voice in a process that they feel that they are not in. Berg ikkummenta wkoll dwar iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Presidenza li bħall-aġenda tal-Presidenza nnifisha se jkollha tema tal-immigrazzjoni. Din se tkun frott ħidma konġunta bejn Sfin Malta u l-Orkestra Filarmonika. We can expect, I think, contemporary statement about issues of today, and with Albert Garcia's new composition, which relates also to older Maltese melodies and connected to today, and a maestro like Brian Scambry. I hope we will have a really fantastic evening connecting contemporary new Maltese music with a Maltese dance company and the Maltese orchestra. So I'm very excited about the mixture of these things and this kind of collaboration. Il-programm huwa għanja ta' espressjonijiet artistiċi diversi bħal sfin, kant u teatru fost oħrajn, kollha ingredjenti li jesponu l-identità Maltija fil-ħajja kontemporanja. Il-Chairman tal-Fondazzjoni Vallet 2018, Jason McCallef, qal li anki festival stabiliti bħal Malta Fashion Week u l-Valletta Green Festival se jingħataw dati differenti biex jakkomodaw ukoll it-temi politiċi tal-Presidenza. Dan fil-waqt li trejqa tant popolari Strada Stretta se tospita attivitajiet tul il-jum minflok fil-għaxijiet biss.